Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Juni December na simsagi ni khoa emi time sa kon kim muthusu phabeb ho Government masahon khantona development to vote anate zi over North East kamkai khantona na asa lawa anakoi u ahitin Prime Minister Narendra Modi in Janhin asay hititu hi Prime Minister Narendra Modi in Janhin North East kamkai adinga kigong Asta Lakshmi Mahotsav tensonakin Bharat Mandapam Pragati Maidan New Delhi muna asay hi aholim na Narendra Modi in North East kamkai khantole machal na ding tup na jia Ministry chombe khat Atal Bihari Vice President government phatlaya anakisim hi ati achi sa kumsom sungin North East kamkai khantau machal na tamta mu thaidi in analung hi cheta banga kamkai khantau na hin thut hi thilnum wang lo hi North East state khatche hi India khantau thu simto me bedding panla thai chan hin la hitin Narendra Modi in asay in hi phat so ta chu khantau na le vote kitet na ana in hi North East state so vote alhom se in parliament sit atam nei zo pove hitije hin government ana masaho chun North East state gamkai khantau na ding anagya ho pove thinjong Modi in asay in hi tu apat phat hung ding ho hi solam eastern le sa solam North East adinga hitin ta sanalin ta naidan jong Modi in anas phongdo in hi Mumbai, Hyderabad, Chennai le Bengaluru ho khupi ho abanga North East kamkai khupi Guwahati, Shillong, Imphal, Itanagar Aizawl ho azam khantona hunglung ding ahitin Prime Minister Modi in asay in hi chondan ki tup le mikichi ta omza in North East hin India khantona ahin lut theina ding bol theina potential ane ahitin jong Modi in asay in hi ati sa kum samsung chun Modi government in mipi lunggel Delhi to kimat na nay lo dana kigel na suumang na ding in pan na sa taan nala tinjong asay kum somsung chun Union Minister ho North East kamkai jasagi vei anavil hi Modi government in Tilthum Trinity Lungel emotion sumlapai economy le hinglekom ecology mongcha in North East kamkai to kimat na anasemetin Modi in asay be in hi Asta Lakshmi Mahotsav in Ministry of Development of North East region donor gona December 6 apana ichen chilhading hi Hichi festival sunga North East state ho Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Mizoram, Tripura le Sikkim ho hoina phat thaina le khantau machal na dinga thil aneidan vesa na ding hi Opposition India bloc in Prime Minister Narendra Modi lekhathot athat na wa chun Manipur mit piten namunum ove activin hi hichi lekha chu janhi December nisim gupni khuwa anathot wa hi India bloc te lekha chun asaina Manipur mi piten nanga lalhe ove chule nang akon seido thailo gan thain ho angainu mi ve ati hichi hezi chun Manipur mi pitel India bloc tha khialen kumni hing ding hita gam sungarla tor in alon votna Manipur hong vildi in hikahin temove ati Manipur girls in tilalo tampi sumang in state sung Seizau logan thainan alun vu in mi lakhat nailam in let lo dalha in munchom chumagal azab in mi zani chunglam hin ho anamolem taitin opposition ho lekha chun ata alang in hi India bloc in Manipur chamna thaina ding in Prime Minister Narendra Modi in again tape in 2024 kichai masi in Manipur holjin han chule Manipur achi thailo ding le Manipur political parties of say Delhi a in muna akaw han ati ovin hi India bloc in asaina achun Manipura chamna thaina ding in Prime Minister Narendra Modi amat in pan ala adi hi poimo ta hi ativin hi kumnil hingset Russia le Ukraine gal ahung kisat achi la azim tolhan in Russia inidang anaman khalo MIRV Multiple Independently Re-Entry Vehicle Missile Technology ICBM to Ukraine chunga anaman pantan hi hichi missile anti-ballistic missile defense system in avian do zolo mancha hi akiti hichi Russia in aman missile technology hi India version
Akni 5 ahin second somsunga galmi target lungzo hi ati. Vladimir Putin hi chi mantra ahin mana Ukraine gamsung asu siddan akon India in angai Akni 5 tha dan le kison pi ta hidan akinei pi gam ho dinga kicha ta khan he tin defense analyst khan in asai in hi. Akni 5 hi 5,000 km leng lungzo hi na ban a target somnali chan khat veika ma ki kap the hi. Wangset ta thulhut kimuchin asaina a Myanmar gamsunga Kachin state mansi khopi hopsunga junta sopai hol Kachin te nasata a ki kapton zin nam sepai KNA-B mi genin thina atu 18 pachom pinjong ki su khana atodan thulhut kimun hi hichi thu so hi KNA-B in amho officer Facebook page a valpa again in a dalha vetin anata do in hi gencha ta thulhut tin asai ben a ki kapton hi achi sa kha ve masalang akona nasata a an umpan an hitar Kachin army zong tampi thina atu a chale akisu khazo mi tampi hidan asaize October nisim sagi 2023 akun Israel Hamas Hezbollah hoki ka akidona achil ha jingna chunga Middle East gambung sunga kalpea Israel mi pite dauna na to achil hazing in hi ki phinna ki zotna Israel te dauna kholang sable adang dang Palestine panpi ho akun phatchi sa anum jingbang in tunai lamchan Australia gamsunga Jewish te hobu synagogue anakibulu in hi thilsu hi achi sa Friday December nisim gupni jinglam nedan li le minute somna nga vel in Australia gamsunga Ripolian muna adults Israel synagogue chume hello mai ki tom loi khat ni mezin an hal ovin hi nato na chu police hon Jews te chunga mu sit na zia ki chil ha pi buluna hi ativin hi how in sunglam chu ha ta amazing anaka amang bang in thilso je a thine le ki su kha na ampo akiti Victoria police station Kulchil na apan paingal thilso chunga chin Australian Prime Minister Anthony Albanese in dem na khawta in anapongdo in hitabang chalo na chu Australian te gunna le mizo sen hawlabi data akilhan theini ding ova thana ina ki pito ki kal hi ati Asian gambung sunga ding a imalam zo sia thanai ding ki chuna a kidin tele ki dawjing India le China te gam te ni ki ka ki he them to na ding dei sa na zalin kyo khom na anai ki hlanding a hitai hiti thu to ki manin tu ang hlunding nai lam cha Indian National Security Advisor Ajit Dover in ato ki ba pi Chinese Foreign Minister Wang Zi to New Delhi khupia ki hauna anai hlanding hi gamgi khiala sepai te ki ka kinu to na ban a hi a Eastern Ladakh depsang phai chamle avel mun ho a patrolling rights ho nungzom a hi sa zol hona pat high level a ki hauna ama sapen chu hiting a hi hichi ki hauna ading hi achi sa Thursday ni ho a working mechanism for consultation and coordination of India China border affairs vai sai na noiza ki hauna an banjom a lamkai ten hin high level meeting ananai masapin na hlanjong hiting a hi alang to gela party tenin achi sa 2003 kuma anagi phutdo mechanism kisim ho tha cho hingding anum chi hlon e akiti he thei kha chu achi sa October lasunga Russia gamsunga kazan muna anachi ha Brit Summit a Indian Prime Minister Narendra Modi le Chinese President Xi Jinping in jangki hona anai hlona gamte ni ki ka chamna le ki kom to na nei ding adei sa hlondan anasai khom hlon a hi tu ong lungding ki hona hi a hi na bang ta a chi la le gamte ni ki ka sem hoi be na se helova India in SCO kiloi khom na China presidency din mun alona ding a to sa dinga ngai chat hi to hlona Kailas Mansarovar Jatra tia ki helzong asu zom hlanding hi akiti Link P 7.0 magnitude na hatta in United States kamsunga salam California tuiping pam Fender koma anaki hot e akipat na munchu kilometer som gup le thuma gamla noilam kilometer som vel thu akon ki panahidan US Geological Survey in anapongdo in hi Link P hat aki hos in San Francisco lamchan anapha in azova ki hot aftershock jong anom hi apa tilchin Link P hata ki hot zia tsunami gimneita lung thezir het sa na khawta an ki so do in California le Oregon la gamkai sunga kon
mi million nga wal mun chum mun be la kil ho ding uvin thopi zong an om e hinla khunung in hichigi na chu vo hai an hi ling pg a pe na thil si su gimnei ta a het hi pon hinla governor Gavin Newsom in agang thepe na ngai chat ho sol na ding le National Guard ho panpina asan theina ding un salam California gam kaiza state of emergency na phungdo in a hi Iran in uranium enrichment program hata achil ha pinaw khanin advanced uranium enrichment centrifuges to anala pantawin unit tha sangut vesunga uranium gas analhalu tawin hi heji thu hi Iran nuclear chief Muhammad Islami in ahung thlungding Britain, France,และ Germany ต่อ Geneva คูปี nuclear ทุกขวดที่เขาหน้าอันในความดึงตัวหันอันพุ่นดอกฮี Western กำฮอนอิหร่านเตะชาโลน่ะอิน nuclear กำมันจะอันในดอกว่านัดยูต่อโกนหินฮิจุนวันน้อยบิดนาอสุสิเทฮีอัติวฮีหินละอิหร่านอินอจิลหาปิวต่อโกนฮี Iran national interest อาบอลว่าจะเละ nuclear กำมันจะอันในดอกนัดดิ้งอฮิโลดานอันพุ่งดอกวินฮีเฮตเทขัดจุอิหร่านเห็นตัวชนะ uranium enrichment อจิวปิวฮี60% จันอภาหินนิวเคลียร์การมันจะเสียมดูนดิ่งเลียงโลไลจูฮีดุนยาดิ่งอินทุโซอิจันอินอกิจใจตายทุโซท่าอิมุกิกาอวินนบอนอุนมังพาลุจิเบ